Jatend migao mateko Opiyo Wandayi kod nyawadgi mar riwruok pinje mag Afrika ma Ugwe Beatrice Askul ochako limbe margi mar ndalo ariyo e kaunti ma Turkana mar miyo jopiny puonj ewi chenro manyien mar sirikal machako kunyo kendo mauta e gwenge ma Lokichar. Limbe makamano biro bang' kambi ma Tulo mosebedo ka kunyo mauta e gwengego weyo chenrono kendo miyo kambi manyien mar Gulf Energy koloso e gwengego. Wandayi noyango ni oseketo koke winjruok mar orak gi kambi mar Gulf e chenro machako kunyo mauta kendo. Na ndani ya siku 30 kuanzia jana, hiyo field development plan pamoja na production sharing contracts zitaelekea bungeni ili wabunge vile vile waidhinishe, ndiyo kazi ianze kirasmi. Tunatarajia kwamba itakapofika pengine mwezi wa Februari au Januari next year, Gulf Oil itaanza kazi kirasmi. Mambo mengine kama mashule sijui nini iko chini. Sasa Mungu ametupatia rasilimali hapa chini ya ardhi yetu. Wakati wote tunapotaka kutoa kitu, tunaweka siasa ya mdomo inakuwa mingi mpaka ile tunafaa kupata kwa kukuwa wanyenyekevu, kwa kukuwa wasikilizaji, na pia tuwe katika mawasiliano na hawa investors. Talo imeenda. I think there is need actually to commit to transparent market rate valuation and compensation mechanism that ensure timely disbursement are made directly to affected landowners and communities.